Dios bendicionará a cada persona en sintonía ricamente. Sigue gozo con nuestra iglesia Movimiento Misionero Mundial Primeiro de nuestro retiro anual. Camina junto nuestra confía a Dios con el equilibra tu yugo para motivo y exeta de su unción. Abre tu corazón y recibí potente. Su nombre es quien vive, su nombre quien sana y salva, su nombre, ay su nombre, ay su nombre, ay su nombre. Adoramos, Señor, adora, Señor. ¡Oh, alabanza! ¡Cristo vive! ¡A su nombre! ¡Oh, te adoramos! ¡Adora, iglesia! Alabanza, que descienda poder en esta noche. Oh, gloria a Dios. Suéltate, hermano, en esta noche. Suéltate en esta noche, aleluya. Espera algo grande de Dios. Wait something great for the law of the Lord. Espera algo nuevo de Dios. Wait something new for the Lord. Espera algo diferente. Expect something different. Dile al Señor, Tell the Lord, aquí estoy. here I am. Aquí estoy. Here I am. Heme aquí. Here I am. Heme aquí. Here. Haga lo que quieras. Do what you want. Haga lo que Do quieras. what you want. Haga lo que Do quieras. what you want. Haga lo que quieras. Dilo. Tell him. Ahora va a ser que... Gloria a Dios. Gracias, Padre. Thank you, Father. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Dios bendiga a mis hermanos. God bless my brethren. Dios bendiga a mi hermana. God bless my brethren. Bienvenido una vez más en la casa de Welcome Dios. once again in the house of the Lord. Amén, hermanos. Amen, my brethren. ¿Y cuántos vinieron con el corazón abierto? How many came with an open heart? Y yo creo que los que estaban ayer I believe that those who were yesterday vinieron con el corazón aún más abierto aún. came with a heart open, more open. Porque Dios habló ayer, Because verdaderamente. God has talked yesterday. Y hoy tiene más para nosotros. He has more for us today. Amén, hermanos. Amen, my brethren. No limites a Dios en tu mente. Do not limit God in your mind. No limites a Dios en tu expectativa. Do not limit God with your expectation. No digas a Dios como usted lo quiere. Do not ask the Lord how do you want it. Diga a Dios en esta noche, haga lo que quiera. Tell him do what you want.
Cuando Pablo se encontró solo, se encontró con ese luz, con esa gloria, when Saul met with that light, él dijo, he said, Señor, ¿qué quieres que haga? God, what do you want me to do? Entrégate en esta noche completo, amén. Give yourself to the Lord this evening. Y yo estoy seguro And I'm sure que en esta noche también Dios nos quiere hablar. that this night God wants to talk to us also. Amén. Amen? Y para mí es un placer, And for me, it's a pleasure, un gozo, a joy, dejar con ustedes en la exposición de la palabra de Dios to leave you guys with the exposition of the word, al reverendo Andrew Darío. Reverend Andrew Darrow. God bless you all tonight. Bless his name. Hallelujah. Bendecid su nombre. Once again, it's a privilege for us to be in the house of the Lord. Es un privilegio para nosotros de estar en la casa de Dios. When we're in his presence, we can expect anything. En su presencia podemos esperar cualquier cosa. So we thank him for this opportunity to be here, Le damos gracias por esta oportunidad de poder estar aquí, to fellowship with his spirit. para tener comunión con su espíritu. In the word of God tonight, we'll go to Isaiah chapter 58. Vamos a Isaías 58. We read 1 through 14. 1 to 14. Isaías 58. Isaías 58, 1 al 14. Mis hermanos lo tienen. Mira el que está a tu lado, mira si él o ella la tiene. Si no, ayúdalo. Ayúdala. Amén. Leemos la palabra de Dios, Isaías 58, 1 al 14. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no diste por entendido. He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como yunco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación.
levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y no lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Bless his name. Hallelujah. El mensaje en esta noche, I've entitled this word Consecration for the Revelation of Glory. consagración para la revelación de la gloria. Bless his name. Hallelujah. Let's pray. Vamos a orar. Father, thank you tonight again that we're in your presence. I thank you for the grace. You said every man must minister according to the grace given to him. I thank you, Father. You said if we humble ourselves, more grace will be given to us. I thank you for grace tonight and even more grace. The anointing of the Holy Spirit that make teaching and preaching simple. Let the word go forth, revelation knowledge. Let it come, oh Father, with free course. Let it enter our hearts. Let it bless us tonight, Father. Touch every life in this room. Minister to every heart in this place. I fully yield to you. Take us where you want us to be. In Jesus' name. People of God say, Amen. you may be seated in the presence of the Lord. Puedes sentarte en la presencia del Señor. Glory to God. Hallelujah. Bless his name. Bendecir su nombre. If I back up a little bit to last night, if I go back a little bit to last night, Si regreso un poquito al día de ayer a la noche, I was ministering to you how to prepare yourself for God's anointing to be with you. yo ministré a ustedes tocante la preparación de usted mismo para recibir la unción de Dios. Because we all know in our Christian experience, we need the hand of God upon our lives. Porque todos nosotros sabemos en nuestra vida cristiana que necesitamos la mano de Dios sobre nuestras vidas. Without Him, we can do nothing. Sin Él no podemos hacer nada, But with Him, we can do anything. pero con Él podemos hacer todas las cosas. With Him, all things are possible. Con Él todas las cosas son posibles. He put it this way. He said, all things are possible to him that believeth. Él lo puso en esta manera: todo es posible por aquellos que pueden creer. And we are believers tonight. Y tenemos creyentes en esta noche. And we must believe in the ability of God. Y tenemos que creer en la habilidad de Dios. When God set us in motion in this world, Dios nos puso en movimiento en este mundo. He set us to reign and to be champions. Él nos puso para gobernar y ser campeones. In the mind of God, He never set us here for defeat. En la mente de Dios, Él nunca nos puso acá para ser derrotado. He doesn't know the word failure. Él no conoce la palabra ser derrotado. In His atmosphere and who He is, and in His realm of where He lives, En su atmósfera y en el ambiente donde Él vive, there is no failure. no hay fracaso, There is no fault. no hay falla. It's an atmosphere of perfection. Es una atmósfera de perfección. When He placed Adam into the earth, Cuando Él puso a Adán en el huerto, He placed him here to reign. Él lo puso aquí para gobernar. We know through sin Adam fell from glory. Y sabemos que por medio del pecado Adán cayó de la gloria. And the Bible said all have sinned and fall short of the glory of God. Y la Biblia dice que todos pecaron y le faltan la gloria de Dios. Sin causes us to live beneath the glory of God. El pecado causa que nosotros vivimos debajo de la gloria de Dios. But the restoration through Christ bring us back into that glory. Pero la restauración por medio de Cristo nos trae otra vez en esa gloria. It is God's will that we walk and experience His glory. Es la voluntad de Dios que podemos caminar y experienciar su gloria. He said He will raise up a church, Dijo que levantará una iglesia,
a church without spot and without wrinkle. Una iglesia sin arruga y sin mancha. He said, a glorious church. Dice una iglesia gloriosa. In the Greek, when you deal with the word glory, En el griego, cuando usted atiende con la palabra gloria, is the word doxa. es la palabra doxon, You deal with praise, adoration. que significa adorar, alabar. So if you deal with it from the Greek word doxa, you have a church that is raised up for praise and honor. Si usted lo acerca de la significación griego, doxon, eso quiere decir que es una iglesia que adora y alaba. So we are for the praise and glory of God. Pues estamos aquí para la alabanza y la gloria de Dios. But when you deal with it from the Hebrew perspective, you're dealing with the same word glory, Y si usted lo acerca de la parte hebrea y esta misma palabra gloria, and you're dealing with the Hebrew word kavod. y la palabra hebrea es kavod, It means the endowment of power upon a life that transforms it. significa el llenura del poder de Dios sobre una vida que lo transforma. So when you put the two together, Si usted pone los dos juntos, I can see God wants to rest his power upon his church, veo que Dios quiere depositar su poder sobre su iglesia to transform his church para transformar su iglesia into a place of glory, en un lugar de gloria, into a place of praise and honor. en un lugar de alabanza y honra. And the enemy, Y el enemigo, he wants to stop us short of that glory. y el enemigo nos quiere estorbar, hacer falta de esa gloria. And anywhere you find sin, Y donde usted encuentra pecado, it's a hindrance to God's glory. es un obstáculo para la gloria de Dios. Within ourselves, we can do nothing. Nosotros, de nosotros mismos no podemos hacer nada. Whatever glory you see coming out of a life Cualquier gloria que usted ve saliendo de una vida is just a reflection of God. It is God who is passing through that es life. solamente una reflexión de Dios. Es Dios que está pasando por medio de esa vida. The closeness of God is passing through that life. The close relationship with God is that which is reflected in La that life. relación cercana de Dios está pasando por medio de esta vida. Even the anointing we talk about, the anointing, Cuando hablamos de la unción, the anointing means to rub. To rub. unción significa rasgarse, regarse, juntarse. You take oil Usted toma aceite and you anoint yourself. y usted unge a usted mismo. Women take cream Mujeres toman crema and they anoint themselves. y se ungen a sí mismo. Now, if they pass somebody on the road, Y cuando pasan a alguien en el camino, somebody would know the smell of the cream. una persona se notará el olor de la crema And they can call the name of the cream. y pueden llamar el nombre de esa crema que usó. When we were young, Cuando éramos jóvenes, they used to use coconut oil. usaban aceite de coco And it has a bad smell. y tiene un olor muy malo. So when you pass, Cuando usted pasa, somebody will say coconut oil. una persona va a decir aceite de coco, Because you're rubbed down with something that has a residue. porque usted es ungido con algo que huele así. That is why Por eso, when the believers spend time in the presence of God, cuando el creyente pasa tiempo en la presencia de Dios, he is literally rubbing against the presence of God. literalmente está ungiéndose, untándose en la presencia de Dios. And so the anointing is the rubbing up against the Spirit of Y la God. unción es el ungüento, el untar de la presencia de Dios sobre esa vida. So when that person pass by you, Y cuando esa persona pasa al lado de usted, you can sense something of the supernatural. usted puede sentir algo sobrenatural. It is rubbing on the life of the Está individual, untado sobre esa vida.
And you could sense that you said he was close to God. Usted puede sentir eso, usted puede decir, él estaba cerca de Dios. That is what the anointing is. Eso es lo que es la unción. It's the very presence of God upon a life. Es la presencia misma de Dios sobre una vida. And to house God with you, Y para tener Dios contigo, don't forget God is holy. no olvides que Dios es santo. Is a holy God. Es un Dios santo. Is holy angels. Ángeles son santos. His holy word. Su palabra santo. His holy prophets. Sus profetas santos. His holy ministers. Sus ministros santos. Everything that relate to God Cada cosa que reacciona con Dios must be holy. tiene que ser santo. How many can praise the Lord? Bueno, para adorar al Señor. Bless his name. Many times Muchas veces we are trying to manipulate God. tratamos de manipular a Dios. We think we can do certain things and make him do certain things. Pensamos que podemos hacer ciertas cosas para así mover a Dios a hacer ciertas cosas. But he is the one who set all the laws in motion. Pero Él es quien pone todas las leyes en movimiento. Salvation is of the Lord, not of me, not of you. Salvación es de Dios, no de mí y no de usted. And he set the standard how it must be. Y Él pone el estandarte donde tiene que estar. So as much as he wants you is to yield yourself to him. Lo que Él quiere es que usted se entrega a Él. And the more you sanctify yourself and the more you yield yourself to God, Y más usted se santifica a usted mismo y más usted se entrega a Dios, he will come closer to you. Él vendrá más cerca de usted. Jesus said it this way: Jesús lo dijo así: if you love me, si me amas, you will keep my word, mantendrás mi palabra, and my Father will love you, y mi Padre te amará, and we will come to you y nosotros vendremos a usted and make our home with you. y vamos a hacer nuestra morada en usted. So what is really happening Lo que está pasando as we consecrate ourselves cuando nos consagramos a nosotros mismos to walk in the word of God, para caminar en la palabra de Dios, we are inviting his presence to us. estamos invitando su presencia en nuestras vidas, Without a shout, sin un grito, without a song, sin un cántico. just our life itself will draw him to us. Nuestra vida misma atraerá a Dios a nosotros. Sin breached the walk of Adam and God. El pecado rompió el caminar de Adán y Dios. And from that time forth, God had to keep man outside of his presence. De ese momento Dios tiene que tener el hombre fuera de su presencia. He built a tabernacle Él hizo un tabernáculo and he hid his glory behind a veil, y escondió su gloria detrás de una cortina. because we could not access him because he was holy and we were not. Y no podíamos llegar donde él porque él era santo y nosotros no. And all the temporary sacrifices that they were making, Y todos esos sacrificios temporales que hacían it couldn't purify us. no podía purificarnos. It just allowed us to have pardon from God. Year after year, it just pardoned us with God. Solamente permitía a nosotros recibir el perdón de Dios año tras año. Until Christ went to the cross. Hasta cuando Cristo fue a la cruz. That veil that was hiding the presence of God was rent. Esa cortina que estaba escondiendo la presencia de Dios se rompió. So that presence is no longer hidden behind any veil. Pues esa presencia no está escondida detrás de ninguna cortina. That presence is available to every life that is born Esa again. presencia es disponible para todos. Glory to God. Hallelujah. Bless his name. Sin is always that problem with God. Hallelujah. Pecado siempre es el problema con Dios. And when I say sin tonight, Cuando digo pecado en esta noche, I don't want you to look at the obvious, no quiero que usted observe lo que es obvio, because the things that we call sin is the big things. We label sin. las cosas que llamamos pecado son las cosas grandes. Nosotros ponemos
un ticket que es pecado. We have them on shelves Lo tenemos en like a shop. You know, you have the top shelf. You have this. It's like a grocery cuando store. usted va al mercado tiene diferentes Different estantes. standards of sin. But for God, sin is sin. Pero Dios dice pecado es pecado. Because you may say, okay, you may look at a certain type of behavior Usted tal vez mira cierta actitud, comportación. and you will tick it off, say that is a big sin that will keep somebody out of the Usted presence of dice, God. esto es pecado. Pecado grande, esto nos aparte de la presencia de Dios. But the things you're overlooking, Pero las cosas que usted no está viendo, the word of the Lord said in Songs of Solomon, la palabra de Dios dice en el Cántico de Salomón, help us now to take the little foxes from among the vine. ayúdanos a cazar las horas pequeñas. For the little foxes are destroying the vine. Porque esas horas pequeñas destruyen toda una viña. Wasn't just foxes, was the little foxes. No era horas, pero las horas pequeñas. Many times it's the little things in our lives that hinder the anointing of God. Muchas veces son las cosas pequeñas en nuestras vidas que es un obstáculo para la presencia de Dios. The very little thing that you're trying to overlook and call nothing is the thing. Esas cosas chiquitas que usted trata de ignorar y decir que no son nada. So don't set the standard, let God set the No standard. pongas el estandarte, deja que Dios ponga el estandarte. Be perfect even as your Father in heaven is perfect. Sea perfecto como tu Padre en los cielos es perfecto. Bless his name, hallelujah. Israel fasted before God. Israel ayunaba delante de Dios. And when they fasted, they said, we have fasted and you have not even noticed. Y cuando ayunaban decían, hemos ayunado y Señor, ni siquiera usted se dio cuenta. We afflict our souls and you took no knowledge of it. Y nosotros afligamos nuestra alma y usted no tuvo conocimiento de eso. So they were pointing a finger at God like they were doing a consecration, but God wasn't looking. Estaban apuntando a Dios, que ellos estaban haciendo una consagración y Dios no estaba mirando. You know, sometimes we go on our knees hypocritical and say, God, where are you? A veces hipócritamente nos arrodillamos y decimos, Dios, ¿dónde estás? And if he answered truly, he said, where you been when I was looking for you? Y si Él nos contesta, Él va a decir, ¿dónde estabas cuando yo te buscaba? But we always pretend like it's God who is slow in what he's doing. Siempre pretendemos que es Dios que es lento en lo que está haciendo. But I tell you, if you'll yield yourself to God and allow him to mold you, Pero yo te digo, si usted se entrega a usted mismo a Dios y permite a Él moldear a usted, the quicker he will move in your life. más rápido Él podrá mover en tu vida. The longer you resist him, Más tiempo usted resiste, nothing will happen. nada pasará. You got to yield to his perfect will. Usted tiene que entregarse a su voluntad perfecta. Our Lord Jesus never had a sin in his life. He was perfect. Jesús, nuestro Señor, nunca tuvo pecado en su vida, era perfecto. But in the Garden of Gethsemane, Pero en el huerto de Getsemaní, he has a free will. Él tenía una voluntad libre. And he was discussing with his father Estaba discutiendo con su padre concerning the cross. tocante la cruz. If there's another way that the salvation can come to pass, Si hay una otra manera que podía salvar la humanidad, can this cup be passed? Can there be another way? puede este vaso pasarme. Hay una otra manera. But while he was doing that in 3 sessions of prayer, Cuando él estaba haciendo eso en 3 secciones de oración, hour after hour, horas tras horas, his body was under immense pressure. su cuerpo estaba bajo una inmensa presión. And it seemed like his father was absent because we heard no Y conversation. parece que su padre estaba ausente porque no escuchamos una conversación. Because what he's teaching us in our prayer, we can manipulate the father. Porque lo que él nos enseña que en nuestra oración, In our prayers, we cannot manipulate the en father. nuestra oración no podemos manipular al Padre. But he being the Son of God, Pero él siendo el Hijo de Dios, without sin in his life, sin pecado en su vida,
It took him 3 sessions of prayer Le tocó 3 secciones de oración and at least 3 hours, y mínimo 3 horas, because he came back after the first hour and found Peter sleeping. porque él regresó después de la primera hora y encontró a Pedro durmiendo. He went and come a second time and he found them again. Y fue y regresó la segunda vez, los encontró otra vez. And he come in the third time and he said, sleep on. Y la tercera vez vino y dijo, duerme. Time is up. El tiempo se terminó. In reality, En realidad, it took 3 sessions of prayer le tocó 3 secciones de oración before our Lord Jesus can be broken into the will of God. antes de nuestro Señor Jesucristo pudo quebrarse en la voluntad de Dios. Until he can use that will, change what humanity want into what God wants. Antes de él podía cambiar su voluntad, lo que el ser humano quiere en lo que Dios quiere. And he's holy at heart. Y él tiene un corazón santo. But he had to take 3 sessions of prayer for him to submit totally to the will of God. Pero le tocó 3 secciones de oración para él entregarse completamente a Dios. So at the end, when he said, not my will, but thy will be done, Y al final, cuando él dijo, no mi voluntad, pero tu voluntad sea hecho, there was not 2 wills anymore in the Garden of no había Gethsemane. 2 voluntades más en el huerto. There was not one will, well, you can have your way, but I still have my opinion. No había ahí, tú puedes hacer tu voluntad, pero aún yo tengo mi opinión. He was so broken that was only the Father's will now was coming to pass. Él estaba tan quebrantado que ahora es solamente la voluntad del Padre que iba a acontecer. And when he said, thy will be done, Cuando él dijo, tu voluntad sea hecho, heaven opened, el cielo se abrió. angels come, Ángeles vinieron. the presence was there La presencia estaba allí to strengthen him. para darle fuerza. If we come in this season, Si vinimos en esta temporada, we have to know within these days that are coming up ahead, no necesitamos días. we don't come to wring God's hands and tell him what we want. No venimos a tomar la mano de Dios no venimos para doblar la mano de Dios para decirle que nosotros queremos. But we come to break ourselves in his presence Pero venimos para quebrantarnos a nosotros mismos en su presencia and said, not my y will, decir, no mi voluntad, but your will be done. pero tu voluntad sea hecho. And the easier God gets you to yield to his will, Y más fácil que Dios te encuentre para entregarte a su voluntad, the faster the glory will come to you. más fácil, más rápido la gloria vendrá sobre tu vida. Because when your will is locked into God's will, Porque cuando tu voluntad está atado en la voluntad de Dios, there's a smooth flow from heaven. hay un fluir del cielo. And if you look at the nation of Israel, Y si usted observa la nación de Israel, every time Israel obeyed God, cada vez que Israel obedecía a Dios, no nation on the earth can touch them. ninguna nación sobre la tierra podía tocarlos. Nobody can afflict them. Ninguna persona podía afligirlos. They can walk over nations with more power, military power than themselves. Ellos podían pasar sobre naciones con mayor poder que ellos, Because their obedience to God caused the anointing to flow. porque su obediencia causaba que la unción fluía. So whenever Pues cualquier momento Israel was in obedience, que Israel estaba en obediencia, God power was there. Dios su poder estaba allí. Whenever Israel was in sin, Cuando Israel estaba en pecado, the enemy will take them over. el enemigo tomaba control de ellos. And so the secret was, Pues el secreto era consecrate yourself consagrar usted mismo and the glory will be there. y la gloria estará ahí. Bless the name of Jesus. Bendecite el nombre de Jesús. It's simple. Muy simple. And Israel didn't learn over the years what was going on. Y Israel no aprendió por los años qué estaba pasando. Let me warn you something tonight. Déjame advertirles algo en esta noche. Many Christians think that experience is a great teacher. Muchos cristianos creen que experiencia es un gran maestro. But I warn you something. Pero te advierto algo. Some people will take a licking and learn nothing. ¿A licking?
a good beating and learn nothing. Hay personas que reciben muchos golpes y no aprenden. They're just going through. The enemy is having his way. They are learning nothing. Ellos, el enemigo hace lo que quiere con ellos, pero ellos no aprendan nada. So don't tell me experience teaches. No me digas que experiencia es maestro. You're in a home. Usted está en una casa, You quarrel with your wife. usted pelea con su esposa, The home was divided. y la casa se divide. Problems to 3 months. Problemas de 3 meses. Next 2 months you quarrel again. Los 2 meses siguientes usted vuelve a tener problemas con su esposa. Are you learning anything? ¿Usted aprendió nada? Don't tell me but experience teaches anything. No me diga que la experiencia nos enseña algo. You learn by the word of God and the Holy Ghost. Usted aprenda por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Because if you go by everything you go through. Porque si usted se deja llevar por todo lo que usted ha pasado, And let me warn you something about God. y déjeme advertirte algo tocante a Dios. He teaches through His word. Él nos enseña por medio de su palabra. He teaches through the love of His Spirit. Él nos enseña amor, no, por medio de The love of His Spirit. His Spirit, the love. amor de su espíritu. Judgment of God is His final mercy. El juicio de Dios es su misericordia, su última misericordia. When God bring down something on you that is heavy, Cuando Dios trae algo sobre tu vida que es fuerte, that means you didn't listen in any other way. eso quiere decir que no había otra manera. And it's not that I'm trying to kill you, No que está tratando de matarte, but I'm thinking this one will get your attention pero yo creo que esto sí va a atraer tu atención. and turn your back to me now. Y que usted pueda dar la vuelta y regresar a Dios. So if Israel don't listen, Si Israel no escucha, I raise up the prophets and send them to you, yo le levanté los profetas y los mandé a ellos, but you won't listen. pero no quiere escuchar. You trust in your own self. Usted confía en su propio ser. I tell you I'm going to send an enemy against you and you said no. Yo te digo que voy a mandar un enemigo contra usted. Usted dice no. God will never allow any person that is a nation that is more wicked than us to judge us. Dios no permitirá nunca que una nación que es más pecador que nosotros para juzgarnos. You never hear Christians say, Satan can't do me anything. Usted no escuchó que hay cristianos que dicen, Satanás no puede hacerme nada. Satan is under my feet. Satanás está debajo de mis pies. And they just say that. Y solamente dicen eso. And if they look straight in the mirror, Pero si ven directamente en el espejo, they'll see he's somewhere else other than under their feet. He is somewhere else other than under their feet. y pueden ver que él está en otro lugar, pero no debajo de sus pies. Sometimes he's over their head. A veces está sobre la cabeza, But in reality, pero en realidad he's only under my feet él está solamente debajo de mis pies. when I'm walking in God's word. Cuando yo camino en la palabra de Dios, When I'm walking in God's command, cuando yo camino en los mandamientos de Dios, he can't touch me. él no me puede tocar. When I'm in God's will, Cuando estoy en la voluntad de Dios, his weapons will form, sus armas forjarán contra mí, but they will never prosper pero no prosperarán, because I'm in God's porque hands. estoy en las manos de Dios. But if I break the hedge, Pero si rompo, break the fence, the si barriers, rompo la cerca, the serpent will bite. el serpiente me morderá. So I have to stay within the confines of God's word, Entonces tengo que quedarme en los límites de la palabra de Dios, so that God's divine protection can be around me. de tal manera que así la protección divina puede estar alrededor de mí. So if I don't honor God's word Si yo no honro la palabra de Dios and walk in the word, y caminar en la palabra, I cannot have authority over the enemy. no puedo tener autoridad sobre el enemigo. So if Adam had obeyed, Si Adam hubiera obedecido, the serpent could only be a tempter. la serpiente pudo ser solamente un tentador, But Adam disobeyed, pero Adam desobedeció and the serpent become a ruler. y así
la serpiente vino a ser un gobernador. When Israel obey, Cuando Israel obedecía, they are walking over every nation. ellos caminaban sobre todas las naciones. But when they disobey God, Pero cuando ellos desobedecieron a Dios, then the nations walk over them. entonces las naciones caminaban sobre ellos. That is still true today in a Christian life. Y eso es aún verdad en la vida cristiana. We can pray, Podemos orar, we can worship, podemos adorar, but we have to walk. pero tenemos que caminar. We have to walk out God's word Tenemos que caminar por la palabra de Dios, so that we can have authority de tal manera que podemos tener autoridad when it matters. cuando lo necesitamos. What I want to say to you tonight, Lo que te quiero decir en esta noche, they asked the Lord, why have we fasted? le preguntaron a Dios por qué ayunamos. And you have not noticed. Y usted ni siquiera se dio cuenta. Why have we afflicted our souls ¿Por qué afligimos nuestras almas? and you don't take any notice of us? Y usted no tenía ningún conocimiento de nosotros. He said, because in the day that you fast, Porque cuando usted ayuna, even in your consecration, you were not honest in your consecration. aún en tu consagración, no eres honesto en tu consagración. You were consecrating, but you were still having pleasure. Usted se consagra, pero aún tiene placer. You want me to teach you tonight, right? You want me to teach you. Usted quiere que le enseñe esta noche, ¿verdad? ¿Usted quiere que le enseñe? So we can have the benefits of what we're going into, right? Para así tener beneficios lo que vamos a entrar. We are not going on a hunger strike. No vamos a entrar en un huelga de hambre. It's not about the food. No es la comida. It is a consecration where our heart is turned to God. Es una consagración donde nuestro corazón se vuelve a Dios. In those days, you think only about God. En esos días usted pensará solamente en Dios. When you lie down, God. Cuando usted se duerme, Dios. When you get up, God. Cuando usted se levanta, Dios. When you walk, God. Cuando usted camina, Dios. You just keep those days only for Him. Usted mantiene esos días solamente para Él. The food is already a decision. La comida es ya una decisión. So we don't have to think about food. No tenemos que pensar en la comida. But for sure, we have to get to the principle of why we move the food. Pero tenemos que llegar en el principio por qué hemos puesto la comida a un lado. God never said fasting alone. He said fasting and prayers. Dios nunca dijo ayuna solamente, dijo ayunar y orar. So it is the prayer is the communion. La oración es la comunión. When you put away your food, Cuando usted pone a un lado su comida, you're no closer to God because you don't eat some rice. usted no está más cerca de Dios porque usted no come arroz. It is the time you spend with Him Es el tiempo que usted pasa con Él that changes the situation. que cambia la situación. Bless the name of Jesus. Years ago, I'm going to use this as a scenario so you can understand. Voy a usar esto como un escenario de tal manera que usted puede entender. Years ago, before people understood faith, Años atrás, antes la gente podía comprender fe. some people still don't understand faith. Hay algunas personas que todavía no entienden qué es fe. If a person is sick Si una persona está enferma and they have medicine, y tienen medicina they get the medication from the doctor, y tienen la medicina, el doctor los dio esa medicina and they think that they want to be healed from God. They have faith. I think that I'm going to go in the direction of God. Ellos piensan que tienen fe para que Dios les puede sanar. Voy en la dirección de Dios. Somebody told me that God can heal. Una persona me dijo que Dios puede sanar. The person who take their medication Las personas que toman sus medicinas and they throw it away, y lo botan, they throw away all. botan todo. That's not an act of faith. Eso no es un acto de fe. That's an act of ignorance.
Es un acto de ignorancia. I'll tell you why. Te voy a explicar por qué. Because if you throw away all your medication, Porque si usted bota todos tus medicamentos, you're no closer to God. usted no está cerca de Dios. You're only farther away from the doctor. Usted está más lejos del doctor, del médico. There is still a gap between you and God. Aún hay una brecha entre usted y Dios. So throwing away medication is not an act of faith. Pues botar medicina no es un acto de fe. Is the step between where you stop with this medication and how close you want to step into God's realm. Es el paso de When you stop with cuando medication, usted deja las medicinas. is the steps you're taking towards God. Son los pasos que usted toma para acercarse a Dios. Saying, I am going all the way here in the spirit. Voy todo para Dios en el espíritu. But just an act of throwing this away, Pero solamente un acto de botar. you don't understand how to reach God. Usted no entiende cómo llegar a Dios. But you hope that what you do there was faith. Y usted espera que lo que usted hizo es fe. Lord, you say I believe in you. Look how I throw away that. I believe in you. Dios, usted ve, yo creo en usted. Mira cómo boté todas esas cosas. What the cross has to do with medication throwing away? ¿Qué tiene que ver la cruz con botar medicinas? It has to do with your faith in the finished work of Christ. Tiene que ver con tu fe en el trabajo finalizado de Cristo. And if when you finish throwing away those drugs, Y cuando usted terminó de botar esas cosas, you don't have enough faith in the finished work of y Christ, usted no tiene suficiente fe en el trabajo cumplido de Cristo, you're in trouble. estás en problema. And then people will blame, say, look, this man take a step of faith and look, he died or something that happened to him. Y la persona va a decir, mira, este hombre tomó un paso de fe y mira, él murió, ¿qué pasó con él? But what they didn't understand, Pero lo que ellos no entienden, what he threw away was not the act of faith. lo que él votó no era un acto de fe, Is his trust in God's word and the cross. That was the act of faith. es su confianza en la cruz, lo que Dios hizo en la cruz, eso es un acto de fe. Faith come by hearing Fe viene por el oír, and hearing the word of God. oír la palabra de Dios. So the more the man hear, the more the man respond to faith. Más el hombre oye, más el hombre puede contestar a fe. So if he wanted to increase his faith, he should increase his hearing. Pues si él quiere que su fe crezca, él tiene que escuchar más. So it's not faith by throwing anything away. Pues no es fe por botar cosas. My faith is going towards God through his word. Mi fe va a encontrar la palabra de Dios. It's the same I'm trying to share with you on the other hand. Es lo mismo que estoy tratando de compartir con ustedes del otro lado. You have to always understand that when you're walking with God in consecration, Usted tiene que entender siempre cuando usted camina con Dios en consagración, it is not how much food I don't eat. no es cuánta comida no voy a comer, Is how close I fellowship with God. es cuán cerca yo puedo tener comunión con Dios. Or it's two drought you got. Drought with God, drought with your rice. Es drought. Drought is like a famine. You got famine with God and famine with your food. Usted tiene se cura con Dios, se cura con su comida. You don't have food, you don't have physical energy, you don't have God, you don't have spiritual energy. Usted no tiene comida, no tiene energía físico, no tiene a Dios, no tiene energía espiritual. But I give up the physical so I can pull my spiritual. Entrego lo físico de tal manera de poder atraer lo espiritual. So I can yield myself to God. De tal manera que puedo entregarme más a Dios. So when they asked the Lord, they said, we have fasted and you have not looked towards us. Pues cuando ellos preguntaron a Dios, nosotros hemos ayunado, pero usted no escuchó. And listen what he said. Escuche lo que él dijo. Is this the fast that I have chosen? ¿Es esto el ayuno que yo he escogido? I like that. I like the words. I like the phrase. Me gusta esa línea, esa frase. Because he is the one that choose the fast and not me. Porque él es el que escoge el ayuno, no yo. So if there is a type that you choose, Si hay un tipo, clase que usted escoge, I would like to line myself up with the type of fast you choose.
yo quiero alinearme con el tipo de ayuno que usted escoge. He said, I choose this type of fast. Él dijo, yo escojo este tipo de ayuno. In the day that you're fasting, En los días que estás ayunando, you strive. You had quarrels and contention. tienes problemas y pleitos. So when you're in fasting, Cuando estás ayunando, you got to fast from your quarrels too. usted tiene que ayunar de sus pleitos también. Are you listening? ¿Usted está escuchando? You can't fast and come here and testify. Usted no puede ayunar y venir a testificar. On the first day of the fast, we had a quarrel home. En el primer día del ayuno yo tuvimos un pleito en casa, But thank God for the breakthrough. pero gracias a Dios que nos dio una salida. You're wrong. Estás equivocado. That's not fasting, that's fighting. Eso no es ayuno, eso es pelear. Are you hearing me? ¿Está escuchándome? In the day that you fast, he said you don't strive, you don't have contention, En el día del ayuno usted no tiene pleito, no tiene problemas. you don't have debate. Usted no tiene debate. You yield everything to the hands of God. Usted entrega todo en las manos de Dios. How can you be so close to God and not trust Him? ¿Cómo usted puede estar tan cerca de Dios y no confiar a Él? Why do I have to defend myself if I'm giving up myself to you? ¿Por qué tengo que defenderme a mí mismo? Estoy entregando a mí mismo a Él. When Jehoshaphat, it was, or Hezekiah, I think it was Jehoshaphat, yes. Cuando Josafat, When the armies come against them, cuando los ejércitos venían en contra de ellos, the armies was great el ejército era muy grande and his army was small. y su ejército era pequeño. He said, I know God with you, you don't need a great army to win a battle, Él dijo, Dios, yo sé que usted no necesita un ejército grande para ganar la guerra, but my eyes is upon you. pero mis ojos están sobre usted. And he proclaimed a fast. Y él proclamó un ayuno. Are you hearing me today? Está escuchándome en esta noche. Let me help you here. He proclaimed a fast. Déjeme ayudarle. Él proclamó un ayuno. And they all went into the temple to seek God. Y todos fueron en el templo para buscar a Dios. God did not come into the temple Dios no descendió en el templo and solve everything. y solucionó todo. In the temple, he gave a word. En el templo él dio una palabra. He gave a prophetic utterance. Él dio una palabra profético. You can fast 4 days and all God give you is a prophetic utterance. Usted puede ayunar 4 días y todo lo que Dios te puede dar es una palabra profética. All God said, you shall not fight in this battle. Usted le dijo, ustedes no pelearán en esta batalla. The battle is the Lord's. La batalla es del Señor. You stand still and you see the salvation. Está quieto y vea la salvación. You get the musicians and you go out Usted busca los músicos y sale afuera. and put them in front. The praise team, put them in front. El grupo de alabanza usted lo pone enfrente, adelante, And stand against the Amalekites. y enfrentar a los amalequitas. What is God doing? ¿Qué está Dios haciendo? God is setting up something. Dios está planificando algo He is setting up a battle for them. y está planificando una batalla para ellos. But they don't have to fight in it. Pero ellos no tienen que pelear en esa batalla. He is giving them prophetic utterance. Él está dando a ellos palabras proféticas. When you get a word from God, Cuando usted recibe una palabra de Dios, you got insight into the victory. usted recibe ahí información tocante la victoria. But you still have to walk out that word. Pero usted aún tiene que caminar para cumplir con esta palabra. Because God spoke to them through a voice amongst one of them in the temple. He gave a revelation. Porque Dios habló con ellos por medio de una voz en el templo que les dio una revelación. But still, they have to obey that word and go out on that word. Y aún ellos tienen que obedecer esa palabra y salir a base de esa palabra. Sometimes in ministry, A veces en el ministerio we want God to do everything independently. queremos que Dios haga todas las cosas independientemente. But God will give us a word Pero Dios nos dará una palabra where we must cooperate with Him.
donde tenemos que cooperar con Él. And if you're not willing to walk your part, Y si no estás dispuesto a caminar tu parte, you will never see the manifestation of the victory. nunca vas a ver la manifestación de la victoria. Because they had to go out and stand before the enemy. Porque ellos tenían que salir a enfrentar al enemigo. They had to put the praises in front, the worshipers to sing. Ellos tenían que poner los que alaban, los adoradores delante, If they hadn't done their part, para hacer su parte. God could not manifest his part. Si ellos no hacen su parte, Dios no puede hacer su parte. So even though it was a miraculous victory, Aunque era una victoria milagrosa, it took the obedience of the saints to carry out what they had to do. los santos tenían que obedecer para salir afuera como Dios les dijo. But so out of the fast, they had the revelation of God. Pues en el ayuno tuvieron la revelación de Dios. That's why the Lord said in his word, Por eso Dios dice en su palabra, if you fast rightly, si usted ayuna correctamente, he said, then shall thy light spring forth. entonces su luz brillará. Your light shall spring forth as the morning. Tu luz brillará como la mañana. Out of what is dark, what is surrounding you, you don't have direction. Todo está oscuro alrededor de usted. Usted no tiene dirección. When you fast, you will get revelation where to go and how to go. Cuando ayunas vas a recibir revelación. ¿Dónde tienes que ir? ¿Cómo tienes que ir? Light will begin to spring out. La luz comienza a brillar. When you're in trouble, you need to get in the presence of God in fasting. Cuando estás en problema, es necesario usted estar en la presencia de Dios en ayuno. Lord, I don't know clear what to do. I don't know. Señor, no sé, claro, no sé qué hacer. When Nehemiah, when the cupbearer Nehemiah, Cuando Nehemías, el probador de vino, when he heard that Israel, the walls were torn down, cuando él escuchó que las murallas de Israel fueron derrumbadas and the people there were being oppressed, y que la gente estaba siendo oprimida, he fasted. él ayunó. And when he fasted, Y cuando él ayunó, he came before the king. él vino delante del rey. And the king said, why is your countenance like that? Y el rey le dijo, ¿por qué es tu rostro así? He became afraid. Y él tuvo temor. But he told the king, I heard something about my people. Él dijo al rey, yo escuché algo tocante a mi gente. And the king asked him, well, what do you want to do for them? What is your plan? Y el rey le dijo, ¿qué quieres hacer por ellos? ¿Qué es tu plan? He had no plan. No tenía plan. So he fasted, Pues él ayunó and light sprang forth. y luz vino delante. And he knew exactly where he was Y going. él supo exactamente qué tenía que hacer. God showed him, this is where you're going. Y Dios le mostró, aquí usted tiene que ir. This is how you're going to deal with this war. De esta manera usted va a atender esta guerra. When you're in darkness and you don't know, Cuando estás en oscuridad y usted no sabe, if you're in a period of your life you're feeling confused over decisions, si en un periodo de tu vida usted se siente confundido tocando decisiones que tiene que tomar, you're coming into the right season. usted entra en la temporada correcta. Because out of these moments, Porque de esos momentos, the light of God will spring forth. la luz de Dios saldrá. I guarantee revelation is coming to you. Yo te garantizo que revelación va a venir a tu vida. God loves his people. He's going to speak. Dios ama a su gente Aleluya. y Él va a hablar. God is going to speak to you. Dios va a hablar a tu vida. But I ask you tonight to be ready to obey, Pero yo te pido en esta noche para estar listo para obedecer. because he's going to send light to you. Porque Él mandará luz a su vida. He let some of you know Él quiere dejar uno de ustedes saber the enemy is on your trail. He's right near to que you. el enemigo está detrás de usted, cerca de usted. But I have a way for you to come out of that. Pero yo tengo una manera para usted salir de eso. I will show you the way Yo te voy a mostrar el camino. how to defeat this enemy. Cómo destruir a este enemigo. He look like he's surrounding you, Parece que está alrededor de usted. but I got a word for you. Pero tengo una palabra para usted. I will show you. Te voy a mostrar. Stand still
Párate quieto. Stand still. Párate quieto. Watch my moves. Mira lo que voy a hacer. In this season, En esta temporada. I will turn it for my glory. Oh, yo lo cambiaré para mi gloria. I will turn it for my glory. Lo cambiaré para mi gloria. How many can praise him in this house? ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Hallelujah. Hallelujah. Bless his name. Bendecir su nombre. Bless his name. Bless su- You got to see how Hezekiah, not only Hezekiah, Jehoshaphat, they trusted in God. Hezekiah did it too with Sennacherib. Ezequiel también lo hizo con Sanherib y Josafat. Confió en Dios. When you're in trouble, Cuando estás en problema, when you feel like the enemy is near, cuando sientes que el enemigo está muy cerca, you feel like you don't have direction because he seems like he's covering every y place. parece que usted no tiene dirección porque parece que él está cubriendo cada lugar. The answer is to find the presence of God. La contesta es encontrar la presencia de Dios. Proclaim a fast. Proclama ayuno. Proclaim a fast. Proclama ayuno. And God is going to speak. Y Dios va a hablar. God will give direction. Dios va a dar dirección. How you're coming out of this situation. Cómo usted va a salir de esta situación. You're going to come out. Usted saldrá. In the book of Ezra, En el libro de Esdras, Ezra chapter 8, 21 to 23. Esdras capítulo 8 versículos 21 y 22. Ezra was going from Babylon back to Israel. Y Esdras estaba yendo de Babilonia a Israel. He was going back to build a temple. Él regresaba para construir el templo. Nehemiah went for the wall. He went for the temple. Nehemías fue por la guerra y él fue por el templo. But when he was going to travel, Pero cuando él iba a viajar, he had a lot of material with him because the king gave him a lot of things to take back. Cyrus gave them a lot of stuff to go back with. The temple, the things for the temple, the the utensils or whatever for the temple. Bless his name. cuando iba regresando, el rey le dio muchos materiales, utensilios para el templo que iba a llevar para reconstruir el So templo. they had everything in the possession. Porque tenían todas las cosas en sus posesiones. And Ezra was afraid that when he's going through the trail, robbers can attack him and take Y everything. ese tenía miedo que cuando iban por el camino, que ladrones podían robar todo. Because he doesn't have an army. Porque él no tenía un ejército. All is normal people walking with a lot of wealth. Y solamente gente normal que caminaban con mucho dinero, mucho wealth. But Ezra said, I can ask the king for help so that people can escort me there. He said he could have asked the king. Esa dijo, él pudo pedir al rey que le escorte a Israel. But he said, the king will say, where is the great God you're talking about? Pero él dijo, el rey dirá, ¿dónde está ese Dios grande del cual usted está hablando? So Ezra said, I will seek God. Pues Ezra dijo, voy a buscar a Dios. And what Ezra did? Ezra ¿Y fasted. qué hizo Ezra? Él ayunó. And God protected him through the Y trail. Dios lo protegió durante el camino. You see, whenever you're in trouble, Pues cualquier momento que usted está en problemas, follow the pattern of that book. sigue el patrón de ese libro. And you would see God's hands, how he will guide you through a period of Y difficulty. usted va a ver las manos de Dios como Él te va a guiar en ese periodo. You see, sometimes you have to change gear. It's like driving. A veces usted tiene que cambiar gear. You got to change the gear. Usted tiene que cambiar su speed. Like driving. You can't stay in that first gear. You got to move. Usted no puede quedar en primer cambio. Hay que ir al segundo. Sometimes you're living life on a certain level. A veces usted vive una vida en cierto nivel. You got this amount of prayer, Usted tiene oración así, this amount of worship, adoración así, and this amount of Bible study. y así de estudiar la Biblia. And the enemy is all around you. Y el enemigo está alrededor de usted.
But you prefer to say, I don't know what's going on. Pero usted prefiere decir, no sé qué está pasando. God knows I love him. Dios sabe que yo le amo. But it's just like the enemy is always trying to do this to me or trying to do this. Pero parece que siempre el enemigo quiere hacer esto a mí, siempre quiere hacer esto a mí. This year, don't say it anymore. Este año no diga eso más. When the enemy comes in like a flood, Cuando el enemigo viene como ríos, the Spirit of the Lord will raise the standard. el Espíritu de Dios levantará el estandarte. You know what it simply means? ¿Usted sabe lo que eso significa? We like to quote scriptures and we like to rejoice over scripture. Nosotros nos gusta citar escritura y gozarnos en citar escritura, para la escritura, Without seeing its true meaning and how to live it out. y sin ver su significación y vivir lo que está escrito allí. When the Spirit raised the standard, Cuando el Espíritu alza el estandarte, it's like, okay, you have an ocean, es como así. Usted tiene un océano, but in my country, pero en mi país, our nation is lower than the sea. nuestra nación es más abajo is que below el the mar. sea level. Es debajo del nivel del mar. So the sea is up there Pues el mar está allí and we are down there. y nosotros estamos ahí abajo. So they have sea walls, a defense against the sea. Entonces pusieron una muralla para protegernos del mar. And when the sea Y raised, cuando el mar se sube, they raise the walls, ellos alzan la muralla también. they build higher walls Ellos construyen murallas más altas to suit the level of the sea. para así estar parejo con el nivel del mar. Well, when the enemy comes into your life like the flood of the sea, Cuando el enemigo viene en una vida como fluir del mar, diluvio del mar, hallelujah. You know, okay. The Spirit of the Lord, el Espíritu del Señor, He builds within you. Él construye en usted, He lifts your standard of life Él levanta tu estandarte de vida so you can handle what He's coming with. de tal manera que usted puede tratar de lo que viene contra su vida. And if you're not willing to let God lift your Y standard, si usted no está dispuesto a dejar a Dios levantar tu estandarte, that enemy keeps enjoying flooding you. el enemigo va a gozar a pasar sobre usted. So when we spend time in the presence of Pues God, cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios, He builds us up. Él nos reconstruye, nos edifica. He's building us for the trouble that is coming. Él nos está edificando, construyendo para soportar el problema que está viniendo. He's strengthening us against the attack of the enemy. Él nos da fuerza para contra los ataques del enemigo, So we will able to overcome what is happening against de us. tal manera que podemos vencer lo que va a acontecer. So when I consecrate myself, Pues cuando yo me consagro a mí mismo, I'm looking to draw on God's strength, para buscar, para atraer la fortaleza de Dios, God's wisdom, la sabiduría de Dios, everything that belongs to Him. todo lo que pertenece a Él, I'm trying to get from Him trato de recibir eso de Él, so I can handle the negative situations in life. de tal manera que yo puedo tratar con las cosas negativas en la vida. So whatever the enemy intend against you, Cualquier cosa que el enemigo trata en contra de usted, God has a plan how to overcome it. Dios tiene un plan cómo vencer eso. Now look in the Word of God. I'll come down here. Look in the Word of Mira God. en la palabra de Dios. Bless His name. He said, "Is this the fast that I've chosen?" Él dice, este es el ayuno que yo he escogido. Verse 6. Versículo 6. Read, George. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, Okay. To loose the bands of wickedness. desatar las ligaduras de impiedad. He has chosen a fast Él escogió un ayuno to loose the bands, the fetters of wickedness. desatar las ligaduras de impiedad. When I was studying the Word of God, When when I was studying the Word of God,
Cuando estaba estudiando la palabra de Dios, when God said, I've chosen this fast cuando Dios dijo, yo escogí este ayuno to loose, para desatar, to break para romper the bands, las ligaduras, the chains las cadenas of wickedness. de impiedad. And when I look at the word, the original text, Cuando yo miré la palabra, el texto original, it said not only negative chains in your life, Dice- like if it's a sin habit, no solamente cadenas negativas en tu vida como un hábito de pecado, but also chains of the enemy that he will try to put around you. pero también cadenas del enemigo que él va a tratar de poner alrededor de usted. So if I fast, Pues si yo ayuno, God intend to break habits in me that I cannot break on my own. Dios trata de romper, desatar hábitos en mí que yo no puedo solo romperlos. So sometimes you got to choose. A veces usted tiene que escoger. You can live in a lifetime of bondage, or you can choose a moment to break the chains. Usted puede escoger vivir una vida de atadura o usted puede escoger vivir una vida que Dios te va a libertar. You're making a sacrifice now, Usted hace un sacrificio ahora, but you know at the end of the sacrifice, pero usted sabe que al final del sacrificio, that which seemed to had a hold on you, eso que parece que te tiene agarrado, God said, I choose this fast Dios dice, yo escogí este ayuno to break that band, para romper ese cadena, to break whatever is holding you, para romper cualquier cosa que está atando a su vida. whether it have a demonic influence behind it, Si hay una influencia demoníaco detrás de él, because you're getting into the presence of God. porque usted va a estar en la presencia de Dios, Every chain is got to break. cualquier cadena tiene que romperse. You got to see it clear. Usted tiene que verlo muy claro. I'm going in with chains. I'm going in with anything. Yo voy a entrar con cadena, yo voy a entrar con cualquier cosa, But when I'm coming out, I'm free. pero cuando yo voy a salir libre. I am not going in bound and come out bound. No voy a entrar atado y salir atado. I'm going in because I need a breakthrough. Yo voy a entrar porque necesito una salida. And where I am going, Y cuando estoy yendo, where God is going to lift me in the spirit, cuando Dios me va a levantar en el espíritu, those chains can't hold me. esas cadenas no me pueden mantener. They that wait upon the Lord. Los que esperan en el Señor, When we in fasting, we are waiting upon the cuando Lord. estamos ayunando, estamos esperando al Señor. Shall renew their strength. Sus fuerzas se renovarán. They shall mount up with wings Ellos- like eagles. Ellos subirán como alas de águila. They shall mount up with wings as eagles. Ellos van a subir con alas de águila. Bless the name of Jesus. Bendecita el nombre de Jesús. When an eagle is flying low, Cuando un águila está volando abajo, a small bird un pájaro chiquito will try to attack him. tratará de atacar a él. But the eagle will project himself upwards. Y el águila se proyectará a sí mismo para arriba. And when he begins to mount, Y cuando él comienza a subir, he can reach to a height that no small bird can reach. él puede llegar a una altura que pájaros chiquitos no pueden llegar. So when an eagle goes up very high into the sky, Cuando un águila va muy alto allí en el cielo, when he hear another wing is flapping, y cuando él escucha otro ala que está sonando, he doesn't have to look through his eyes at the side. él no tiene que ver al lado. He know it's only another eagle can make this height. Él sabe que solamente un otro águila puede llegar a esta altura. God wants to carry you to a place in the spirit Dios te quiere llevar a un lugar en el espíritu where demons cannot torment you, donde demonios no te pueden atormentar, where the enemy cannot take a hold of you, donde el enemigo no puede tener control sobre usted, where you could only be soaring in the realm of the spirit. cuando usted va a estar solamente en el ambiente espiritual. Anything up here
Cualquier cosa acá, at this height, a esta altura, is only my Father is moving here. es solamente mi Padre se mueve acá. The enemy can't come here. El enemigo no puede llegar aquí. Some of us been walking too low. Algunos de nosotros estamos caminando demasiado abajo. We've been walking around all the low places. Estamos caminando en esos lugares bajos. And the enemy, all those little vultures, Y el enemigo tiene esos pájaros is attacking at our y lives. ataca nuestras vidas. But God is calling you in this season. Pero Dios te llama en esta temporada. Come up hither. Sube acá. Come up hither. Come up. He Sube. told John at Patmos Island, Él dijo a Juan en la isla de Patmos, come up hither. sube acá, Come up hither. sube acá. John was being persecuted. Juan estaba siendo perseguido. They burned him with oil. Le quemaron con aceite. They are pressuring him. They have him in a jail Le tienen presión sobre él. Le han encarcelado on Patmos Island. en la isla de Patmos. He said, but I was in the spirit on the Lord's day. Pero él dijo, yo estaba en el espíritu en el día del Señor. And I heard a voice said to me, Y escuchó una voz diciéndome, come up hither. sube acá, Come up hither. sube acá. And the heavens was open. Y el cielo se abrió. And I saw a throne. Y yo vi un trono. Oh, hallelujah. Kema Shabahaya. Shema Kedele Messiah. Oh, Shamahana Isemeleki. Oh, yes. He's calling you up. Él está llamando a subir. Come up hither. Sube acá, sube acá. Come up higher. Sube acá, más alto. Come up to the throne of God. Venga el trono de Dios acá. With the Shama Mama Shama. Hey! Oh, Shemakina la Masai. Come up high, come up, come up. Ve más alto, ve más alto, más alto. They can't burn you here. No te pueden quemar aquí. They can't burn you here, John. No te pueden quemar aquí. Come up here now. Sube acá ahora. Walk with me. Oh, Shama. Hey, 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 hey. Oh, glory to God. Come up, come up, come up. Sube acá, sube acá, sube acá. Sube acá, sube acá. Come up. Oh, glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. They can't find you here, John. No te pueden encontrar acá. The enemy can't find you here. El enemigo no te puede encontrar acá. You come to another place. Usted va a estar en otro lugar. You're near to the throne of God. Está cerca del trono de Dios. Shema Kendalai Shemaya. Oh, hallelujah. Hallelujah. They can't persecute you here. No te pueden perseguir acá. The persecution is over. La persecución terminó. I'm lifting you up. Estoy alzándote. I'm lifting you up. Estoy alzándote. Beyond persecution. Por encima de la persecución. Oh, hallelujah. Shema Keda la Messiah. Oh, hallelujah. Oh, Shema Keda la Messiah. Hallelujah. Hallelujah. Come up. Sube acá. Come up, come up, come Sube up. acá, sube acá, sube acá, Come sube up, my acá. children, come up. Sube acá, hijo. Sube acá, sube acá. Oh, hallelujah. Come up where the enemy can't find you. Sube donde el enemigo no te puede encontrar. Where the enemy can't touch you. Donde el enemigo no te puede tocar. Come up to the other level. Sube a otro nivel. Oh, hallelujah. The heavens was open. The heavens was open. Los cielos se abrieron. Los cielos se The abrieron. heavens is open over you tonight. El cielo está abierto sobre tu vida en esta noche. The heaven is open. El cielo está abierto. Come up. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Bless his name. Bendecid su nombre. I said, bless his name. Bendecid su nombre. Bless his name. Bendecid su Hallelujah. nombre. Thank you, Lord. Thank you, Lord. No chains can hold you. No chains. No Ningún cadena, chains. No ningún cadena, chains. ningún cadena, No ningún cadena. chains. No chains. Oh, hallelujah.
Bless his name. Ningún cadena puede. Bless his name. Hallelujah. Oh, no chains. Ningún No cadena. chains. Ningún cadena. No Ningún chains. cadena. Oh, hallelujah. Oh, bless the name of Jesus. Oh, bless the name of Jesus. Oh, bless the name of Jesus. Bendecite el nombre de Jesús. Oh, hallelujah. Reach out to him. He's calling you closer. Te está llamando para venir más Calling you cerca. higher. Te está llamando más alto. Higher, say. Could you imagine John was seeing jail? John was seeing the jail cell. John was seeing inside the jail cell. Juan estaba viendo en la cárcel And seeing all the persecution. He was seeing all the persecution y él he was estaba going viendo through. toda la persecución por el cual él estaba pasando When he was at Patmos Island. cuando él estaba en la isla de Patmos. If you look at his skin, Si él miraba su piel, he would see all the pain that he went through. él miraba todo el dolor por el cual él estaba pasando. And if he stay on that level, Y si él se mantiene a ese nivel, he can begin to feel sorry él pudo comenzar a sentir compasión, pena of all the things he's going through. por todas las cosas por el cual él está pasando. But when he heard that voice Pero cuando él escuchó esa voz say, "Come up hither," que le dijo, sube acá ahora, he said, and suddenly y él dijo, diripiente, I was before the throne of God. yo estaba delante del trono de Dios. That is what God is going to do with you this Eso es lo que season. Dios va a hacer con tu vida. He's going to lift you from persecution Él te va a levantar de la persecución and lift you up into the glory of y te va a God. levantar en la gloria de Dios. You won't see any trouble anymore Usted no va a ver esos problemas más, because you will be gazing into his glory. porque usted va a estar en su gloria. You'll be gazing into his glory. Usted va a estar viendo su gloria. Hallelujah. That's why we consecrated. Consagración. You foul thing that follow, try to torment this woman. In the name of Jesus, every hindrance, every blockage, everything that even tried to attack her, turn it loose in the name of Jesus. God, dismantle the chains. The chains. Yes, Lord. Yes. 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 Dismantle it. Dismantle that curse in the name of Jesus. Jesus' name. Be free. Be free. Be free. Be free. Lift up your eyes. Lord, thank you. Thank you, Father. Thank you, Lord. Let our past be remembered no more. What has been hindering her? What has been holding her back? What has been you've been frustrating her destiny in the name of Jesus, filling her with discouragement and filling her with fears. Come out from her mouth. Be free in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh, hallelujah. Feel a wonderful presence here. Kama sebreti semageli semanda ishe mokoriseka.
Touch her life, Father. Hey! The anointing. Father, touch this life. Tócala. Touch this life, Father. Tócala. Touch this life, Father. Toca esta vida. Fire! Break the things. Oh, limitations, Limitaciones. barriers. Barreras. They are being broken. Son They are being rotas. broken. Son rotas. Sebeyetele Messi, Brietele Messi. Sebrikiti Shimandala Isebeleki. One Sebrietele Messi. Seem like you only can go this far and no further. Seem like if you can only go this far, Parece que usted puede llegar solamente aquí de and then all lejos. of a sudden there's a hindrance. Then all of a sudden there's a hindrance Y hay un obstáculo to stop you from going forward. para detener a usted de avanzar. The enemy El enemigo setting stumbling blocks for you, stumbling places, puso cosas para que usted se caiga. hindrances and barriers. Obstáculos, barreras. The Lord is taking them down. Dios lo está The Lord is destruyendo. taking them down. Lo está destruyendo. In the name of Jesus. It's coming down now. Está In the cayendo. name of Jesus. Está cayendo en el nombre de Jesús. Be gone from her. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh, hallelujah. Thank you, my Father. Thank you, my Father. Thank you, my Father. Bless his name. Bless his name. Bless his name. Bless his name. Father, that fire is here. Fuego está aquí. That fire is here, Father. Fuego está aquí. Ona masabiende. Bless her. Bendícela. Bless her. Bendígala. Bless her. Bendecidla. Bendiciones. Thank you, Father. Thank you, Father, for the anointing. Gracias por la unción. Touch her life. Toca su vida. Strengthen her with might in the inner person. In the inner person. Fortalece. Strengthen her in the inner person, in her spirit. Strengthen her on the inside. Touch! Fire. Receive strength. Receive. 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 There's an unction here. Hay una unción acá. Malakuntile mata brokotoria. Ei shemele sibra kada la somei. Radeshiki de mahata. Rondon sebiete le kasadaya. Inene siendele mense kabalise. In Jesus' name. Beme sembra kanda la sobriete le messie. Onda la sombrege yese magalise tanda. Endoye shebre kite le mansabai. Kinene siendele le messi. Kinene siendele le messi. Kene se pretise. Keme se briende le messi. Bene si precedesi biende le messi. The deeper the foundation, the higher the building. Más profundo el fundamento, edificio más grande. For what God wants to do in the life, Lo que Dios quiere hacer en tu vida, there is a preparation in the foundation stage. hay una preparación en la parte del fundamento. Fundación, fundamento. He's putting things in place. Está poniendo cosas en lugar. He is creating that foundation structure. Él está construyendo esa estructura del fundamento. Sema handa, for when the glory
And when the purposes begin to arise, cuando la gloria y los propósitos comienzan a llegar, you don't put foundation then. entonces no vas a poner fundamento. The foundation must be already laid. El fundamento tiene que estar ya listo. That's the reason for patience. Por eso tiene que tener paciencia. Se me diete makalise briende. Que no se breque dile masatala al si briende. Hallelujah. Helen de CBS Kadala. Your hands be upon his life. Pon tu mano sobre su vida. Your hands be upon his life. Pon tu manos sobre su vida. Thank you, Father. Touch her life. Toca su vida. Touch her life in a Toca su vida. special way. Grace. Gracias, gracias, Grace. gracias, Grace. gracias, Oh, yes. gracias. There it is. Receive strength. Receive. Recibe, Receive. recibe, Receive. recibe. Receive. 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 Recibe, Receive. recibe, Receive it. recibe, Receive it. recibe, Receive it. recibe. Receive strength to come closer, closer. Ve más cerca, más cerca, Closer, más cerca, closer, más cerca, closer, más cerca, closer. más cerca. Touch him, Lord. Tócalo, Touch him, Toca. Lord. Touch him, Lord. toca. Touch him. Receive. Thank you, Lord. Touch, 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 touch. Toca, toca. Touch, touch. Receive it. Recibe. In the name of Jesus. The name of Jesus. The name of Jesus. Kemende lemensi kabalisi kandai kondomo shibra kadala. Bless his name. Bless his name. Bless his name. Thank you, my Father. Thank you, my Father. Thank you, my Father. Sebrekendele sibrekietele Messiah. Strength is perfected. Strength is perfected out of weakness. Strength is perfected out of weakness. Fuerza es perfección de debilidad. Spele sibriendele Messiah. Spele sibriendele Messiah. Thank you, my Father. Thank you, my Father. Thank you, my Father. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
himself, that he can see outside of what he knows would get Bless his name. Bless his name. Bless his name. Bless his name. Lord, lift him higher, Lord. Lift him high. The anointing of the Spirit of God come over him. Touch him, Lord. 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 In the name of Jesus. 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 I ask you, Father, to open his eyes spiritually. Abre sus ojos Open espiritualmente, his Dios. eyes. I ask you to open his eyes. Abre sus ojos. Open his spiritual eyes. Abre sus ojos espirituales. Cause him to see. Que él pueda ver. Que él Cause pueda him ver. to see. Que él pueda ver. Open his spiritual eyes. O abre sus ojos espirituales Let him see, Father. para que él pueda ver. Oh, Father, thank you. Cause revelation knowledge to come to him. Conocimiento de revelación venga a él. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you. I ask you to do it for him in Jesus' name. Bless his name. Bless his name. Your hand upon our life, Father. Your blessing upon our life. Your blessing upon our life. Your blessing upon our life. Your blessing upon his life too, Father. Bless his life. Thank you, Lord. Thank you, my Father. Thank you, my Father. Bless his holy name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Thank you, Father. The last days you would touch youths. You would pour your spirit upon youths. Young men, young women, hallelujah, visions and dreams. Touch his life, Father. Touch his life. Touch his life, Father. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Bless him, Lord. Bless him, Lord. Bless him, Lord. Bless him. Bless him. Bless him. Bless him. As you wait, bless him, Lord. Oh, hallelujah. Bless him. Touch him from the crown of his head to the sole of his feet. Oh, Father, change his season. Let him see you in a new place, in a new realm. Touch him, Lord. Touch him. Strength. Strength. Fuerza. Strength. Fortaleza. Strength. Fortaleza. Strength. Hallelujah. Fortaleza. Strength. Fortaleza. Oh, Father. Oh, Father, strength. Fortaleza, Padre. Strength, Father, strength. Fortaleza, Padre. Strength. Alalabasai. Strength. Strength. Fortaleza. Strength. 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 Oh, glory to God. Oh, glory to God. Oh, glory to God. Oh, Father. Thank you for this life. Thank you for this young man, Father. Your hand is over him. Your grace over him. Vos gracias por su Your vida. blessing over him. Vos bendición por su vida. Thank you, Lord.
Thank you, Lord. Danke, Señor. Thank you, Father. Thank you, Jesus. We've given him a heart of humility. Let him walk in the wisdom of your word. In the name of Jesus, bless his life. In Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. Bless him. Bless him. Bless him. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, my Father. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Bless his name. Bless his name. Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. Father, give you praise. Minister to his life, Father. Touch him. Ministra su vida, Padre. Tócale. Touch him, Lord. Tócale. Touch him, Lord. Tócale. Touch him, Lord. Tócale ahora. Oh, thank you, Father. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Touch him, Lord. In the name of Jesus. Your hands be over him, Lord. Your hands be over him, Lord. Touch him, Lord. Touch him, Lord. Touch him, Lord. Hallelujah. Only you. Thank you, Father. 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 Thank you, Jesus. 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 You know all things. You know all things, Father. Touch him. Touch him. Quicken him. Quicken him. Quicken him. Quicken him. Quicken him. Jesus' name. Receive. 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 Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Corazón mía confiada en mi Dios. Está mi amigo, mi consejero y mi paz. Y mi saco estima a mí y nunca él lo abandona a mí. Y por sosegar en el amor de mi Dios. Solo
Tosku estrella nan kuta Gloria a Jesús. Terus untuk altar landa para orar atas nama, bing landa para nossa oração. Glória a Jesus. Bless us. Semana la alabanza a Jesús. Hallelujah. Gloria a Jesús. Bless his name. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. Hallelujah. Alabanza a Jesús. Father, touch every life that is here in the name of Toca, Jesus. Señor, toca tu vida aquí, Señor. Alabanza a Jesús. Touch every life that is here. Gloria a Dios. In the name of Jesus. En nombre de Jesús. In the name of Jesus. En nombre de Jesús. In the name of Jesus. En Cause nombre your de Jesús. anointing to visit every life that É is unção here. visitar cada um de In the vida name of em nome de Jesus. Touch him. Toque. Touch him. Aleluia. Anointing. Touch. Fire. Kema sebra kalala. Touch. Turn him loose. Power of the Spirit. Flow. Flow, Father. Flow. 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 Sheba kidala hasi. Hindrance disappear. Name of Jesus. Kemese priyate la mandala sakala. Receive. Receive. Strengthen us, be Lord. In his inner man. In his inner man. Receive. 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 Kamase kilia telemonsa. Temaha shigede. Touch him too, Father. Your anointing come over him. Touch this life. In the name of Jesus. Receive. Father, touch, 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 touch. Touch, touch. In the name of Jesus. 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 Anna sobri, and those things that trouble you no more. Disappear. Trouble her no more. Hey! Shekamaha si pretende la somoye. Trouble you no more. Receive. Touch your Lord. Receive. 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 An anointing. Let her be loose. Let her be loose. Let her be loose. Disappear. Receive it right there. Receive it right there. In the name of Jesus. 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 Receive. Go into your body right now. Change in every condition. In the name of Jesus. Receive. 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 Touch. My Father. Touch. Receive. 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 In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Bless, 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 bless. Bless.
Que me nacía de la Messiah. Thank you, my Father. Thank you, my Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Bless His name. Father, bless her life. Bless her life. Bless her life. Bless her life. Bless. Bless this life too. Bless this life. Bless this life. Minister in Jesus' name. Receive, 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 receive. Hallelujah. 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 Thank you, Father. Bless this life, Father. Strengthen her. Strengthen her. Strengthen her life, Father. Strengthen her. Strengthen her. Thank you, my Father. Just strengthen her. Strengthen her to commit to the walk. Strengthen her, Father. Strengthen her. Strengthen her, Father. In the name of Jesus, strengthen. Victory. 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 I declare victory. I declare victory. A time of change, a time of victory. In the name of Jesus. In the name of Jesus. To you be the praise, Father. In Jesus' name. Hallelujah. Bless this young man. Bless his life in the name of Jesus. Your hand be over. Your hands be over.
Gloria a Jesús. Cuando paraba, Señor, aleluya. Y nos manda saludo para Corsau, aleluya. Saludo para Holanda. Y saludo aquí para Bonaire, alabanza al Señor. Cuando recibe a noche, aleluya. Amén. Dios bendicionanos de manera especial. Esta queda solamente en introducción. Amén. So, ya vamos a comenzar con los ayunos. Y 2 días aquí para prepararnos espiritualmente. Para ayuno, alabanza al Señor. Amén, hermana. Y me quiere que la ayuda bastante para, si no te empezar de ayuno, para bien añadir a mes. Ne ayuno aquí, ne propósito aquí. Amén. Nos agradecemos a Dios por su presencia. Mañana es un día de descanso, un día de meditación. Para ya webs 4 da tarde, onde que nos portar, nós começar nos ayuno general. Amém. E já webs 6 horas da tarde, nós estamos em lugar aqui. Maneira la visa, de clamor, de búsqueda de Deus. Amém. Para Deus a sua obra de nossa vida, vai entregar completamente para um chão para descender. Então, irmão, ora Deus para